Ime Serči! Daj, prebroj, koliko oči ima? 2, 4, 8, 9, 11! Odmah, kako 11? Njih ima 12! Svaka čast! Ja ti se vas 14 od nas. Komentar. Nisam zadovoljan. Studijenska organizacija je pobacila, znači i ove godine se ponavlja kao i prošle godine. Kradu nam poene. Ulaze preko Bele. Tako je, kume, ulaze preko Bele. Nisu disciplinarni. Publika ulazi u teren. Marko Šujica je najgori. Tako je.